masapit udhaguneni dalai tim considera mina putu primit biai no lihau di kariram gat buhakulan un hangit di langit hago solo amam tempu dimu masapit udhaguneni dalai tim considera mina putu primit biai no lihau di kariram gat buhakulan un hangit di langit hago solamente guinai zaku amam tempu dimu masapit udhaguneni dalai tim considera